Bantai yang school ke pertama jong Riboy Presbyterian Higher Secondary School nongpo mentak singi UMP jong Lok Sabha wa Vincent H Pala ulawan banbu yo mau nong rem hagi te school ha ke balapan mang sau klur tam nak banta bantai yang school ke pertama hagi te singi lai don langru MLA ke thanyu Pak Miral Bonsim nang tai kong Paidelin L nong lai ibri DSEO lembat gibor penia school rengkat ru bat ki kimi pa jong ki kana school bat ki kana school Mansua kade gariki berdustur hakano bangila bantan scam ban commit bantan trei gano ke project dari kajing dari ke school dari ke tentang kade ke dustur kade kajing praktis ke ba lahikai nago Mansua nasautulan banyadon kamtam bang yosnyo ba kita fake ki babon ki school dan ki college kasyon hati nang pergi kamtam iban pran dan ki ya kalawai jong ki students ki kena pulih di kena school kena ai ke jingero ai ke managing committee bat ya ka sida di paro kawai balka don ka jingmu ke jiwon jong ki bantai ke di school arts, science, commerce. Ngaji berbor berada ngindon ke arts, ngindon ke science, ngindon ke commerce. Ting. Ikhna pulih jeni lagi kalau wei jom kerja negeri jeni ting. Kam lebihan, dari lagi don. Ki subject, ki prepare, ke kena ke pulih, ki kuat, ki pulih, ki kuat, ki jit. Ika branch bagi kuat katai kerja pendirian katai kerja invesan katai kalau boleh jom dari hero dan ai di hero akan start on the sinot ban perkat matrai saukurur kam katai di mani kat katai la depsna kani di school kani la depsna katai ke office la depsna kani di wabon bagi mani batmai la depsna kam ke sama kerja ni Kamtam ai gari boy na ya tre borbor bagi non peniai jom ki school ki balang ko fer i ki kristom ha ko amir boy ni teli apa yang ngon jigo je kernen na kernen ba kan de go ba halo ban pendet la gari sapro makna ron re yasbon ki brio ki adap ki yang hari boy ba compare la soe Kerana bahkan ini jumpu jumpi kum kesinot, jumpu jumpi kum managing committee, jumpu jump ke school, kan long ke job, kan long kababahan yang tak kalawai jump ke jadi. Sekawai kepada aku akan aku kene kesni kum kene kalat, ada deka new education policy. Ka policy ibabon ngai di social media. Ibabon dari pak kebor, kidan ki state dan kidan ki group dan kidan ki association prepare, lari college dan university. Iba berilah kajong views kajong ki, akan ukurkom. Mereka yang marwai ngasih ba, kajingmu kalau ke India kedepan poi, hackathon, yang ke super power. Banong keri banyo banong super power banong kome ini dalam kam kajing start banyo kajing start ni hakran ki policy bansna ki policy ka sarkar kala bansna ki policy ki bakar reni kum ki nom chusnam lada kaya hak ne ni yasyo dolan kata kajing ya manjurlah bantam tray kiri ki policy kata kajing kat kum kajing ong jong ni ba mera kajing challenge ni kolom menta na iya kapor ba
Islam ban implement ye Aadhaar card kanu ke jeng katur go ni ki policy ban pentekam ni ki scheme ki prepare mereka beliau kira pensiun tu ye ki nom chong snong he ki kom ke pensiun tu jeng ki prepare Thadu mata po ni kanya ka panan rule 100% ka Aadhaar card nama baglai ba ka ji pensiun tu kumjo agane kana new education policy ro ka ike jo Kibon kita pensiun tu ki YouTube ki prepare Andrei na try ba magajong isat ng peran mereka tu begini mereka cimut yang ikulang ba lada ki India ka surde ban long kari kana we ni kinong ay lama ko kasi kari ka badan por kari ka badan kata ter hadu bentang lomba ki projek ki repair ki badan hampo jongka lomba ki department ki repair Mislokumen bansaki ya gedilanan kiu na kapor sa kapor. Ublay usyong la ino nagabanta banyarap ban ay ikistumbo perkat keding start keding syampang ikinong yalam jogi kibladan benta lalu kipor kipamensua pastor ki jogi kiboblay balibit bansimno selagi bat ki barang dan hadu bentar kubyu ka contribution di no senyang na di pastor kita pesan ki balang repair kinong kersan repair tolong sisya ki turku ya kesenat para kuwi perkumbala bersubhu pada school kebelayan hagari dijaka kadai kebaladan la khamslam aru uslam paktai spa aru ponyo ya gabani I dumne gumagalong kabalanang roy nagabor sa gabor bat miso kabet bat miso kenat hagani keseni bagi gi baro di host new jong kilom din kiulalikno mendagas ni I bagilas tang berurlong gawe di gawe Kidan Shibun gijing ha gijing ya identi aga managing committee sedat korokowei kinong hikai principal ikna school kidan Shibun gijing challenges kibagi hap banyak ba kadai gisokumen pa bahangni hapo hapren ko kasor nompo kani gejaka kum ke district headquarter jongka Ribuan district kami ke jomi, haga bagi babun kini kipa, kidan biding syariah kabakarpang, ban ha yang kidon kikun, ban wan ban pulih, ban yo yang jenang sta lemba dengan tersebut. Kidan don shibun kimat kiba gidang hap penetre rengkar, bak sinat bak managing committee ban pentikira bagi jingan kam bapher ki bahap hopo urusan jong kesina kinlah penetre reka nagalen gajana kum emily jong kade ka jaka gidan reka kapi kum ka managing committee la sisa ngapadayo ala pandayarap baha ya kade ke school agar kom kebadai regeng scam bagai diginialan pada keski pada asal hilang agar keski kalau begini sedang bagi nanglah penjanai jaga kom kerekam lembaga diginiarap omtang daga MLA scheme ndai banwan igelat kelenti lembaga kiwei de hilang ke MLA scheme ke jumi dan ke MP scheme ke bisa ban perkuat kat giringlur ke baru sauklur ambil ke besok kat kepala in persang ban pek penyerap ndai ke bakongsan kalong bakum kidong hikmat ki babhi pelejit ban kerja iba Vincent pa kung MP jumi bojuran hasindra Nagalian ni Dongaru, Manjipor, Midio, Berjuslok, Manjigret, Banyarap,
ibu jubroi bersuau bersnap. Bernama rajin penong hadir keseniu, hadir dan lengkap dengan kumni. Ini Syom Hamba bat Managing Committee, ya arkitek ibu plan ni kini dan lengkap hadir kapor, ban penfrek terpang, ya di DPR kabeladan, konsep prepar hukum kembali, nagalian ke school, makin thok saya di SEO ibu dan lengkap ini yang ni makin forward ikut Islam. Dan pak saya sorkar jelah, bat bagi dia keren saya planning, naga bentang. Ketinggalan kebakan kerpang, kembali lagi keren bagi MP bentang. Nampu Ministry juga Tribal Affairs dan kiwi kisnat rekam juga sorkar keren beliau ketinggalan di baham kerpang naga bentang banyarap ya kini. So berkendu, ya ka Managing Committee bagi lagi kendu hadir di sini keruan.